Na lepo sončno nedeljo smo obiskali pilote, ki si pripravljajo na najhitrejšo motošport serijo na svetu Red Bull Air Race. Letošnja tekma prinaša novost za nadarjene pilote, Challenger Cup, kamor se je s trdim delom uspelo prebiti tudi slovenskemu pilotu Petru Podlunšku. Priprave so, da se fizično pripraviš, da se mentalno pripraviš, odklopiš vse zunanje faktorje, koliko se le da, in da ko greš enkrat v avion, da je glava čista in da je v bistvu fokus izključno samo na letenju. Izvajanje akrobacij po zraku od človeka zahteva precej poguma in koncentracije, saj je lahko že najmanjša napaka usodna, a kljub temu se njihovi strahovi sploh ne vrtijo okoli letenja. Not in an airplane, definitely, because everyone says, oh, is it dangerous or how is it? I think I've been scared very often in a car because I'm driving a lot if you're going from different events to different events. And I had critical situations in a car, but never in an airplane, so I'm not scared in an airplane, no, definitely no. Leti z možgani in misli s strastjo je moto, ki žene našega uspešnega Petra. Vsekakor pa so mu v veliko pomoč tudi bližnji. Brez podpore si take zadeve ne moreš iti. Domači je tista prva upora, prva podpora, da sploh lahko zadevo delaš. Ker jim priprave na veliko tekmo v Rovinju trenutno polnijo glave, pa nas je zanimalo, kaj bi počeli, če ne bi leteli. Leto bi. Good question. I always ask myself. I think I would be very bored in my life. Claudius, ki je na priprave prišel iz Nemčije, je najmlajši pilot na svojem področju. Na njegovem mestu bi marsikdo verjetno čutil velik pritisk. I wouldn't say it's additional pressure. Maybe sometimes people watch you a little bit more, how you behave and how you're doing, but I really enjoy it, you know. Also in my job, because I'm flying Airbus and an airline, and also there I was quite young, so actually I'm used to that, and I don't worry too much about it. Piloti bodo trenirali še cel teden, mi pa že komaj čakamo, da jih bomo čez sama 2 tedna spremljali na veliki tekmi v Rovinju.